Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mumin Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Khakhar Al-Wahhab Ar-Razaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Ar-Rafiq Al-Muiz Al-Muzil As-Samir Al-Basir Al-Hakam Al-Ghadilu Al-Latif Al-Khabir Al-Khalim Al-Ghazim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Ghaliyu Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muqit Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Ar-Raqib Al-Mujib Al-Wasiq Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Baghis Al-Shahid Al-Haq Al-Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wasiq Al-Hamid Al-Muhsi Al-Mubdi Al-Mughith Al-Muhi Al-Mumit Al-Hayy
القيوم الواجد المجيد الوحيد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الزخير البتين الولي المتعالي البار التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المنيع الزار النفير النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Каналға тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра өтіңіз. Аллах тағала өте шексіз бай, өте мейірімді және өте қамқоршы, бәрін бізге беруші тек қана Аллах тағала. Бізді осы өмірге алып келген Аллах тағала ғой, бізге әрбір күнімізге ризықты да беріп жатқан Аллах тағала. Көп несібені беруші Аллах тағала. Осы 99 Алланың есімімен жалбарынайық.